wezenziwa sengaba umntwana. Amen. If bese siyazi ingoma ekumane siyizama nethimba lepracticeayo ingoma phakathi neveli ingoma ethi nifunela nomvuzo mkhulu kadisi ngamakwala bomanisi kaloselu nifunela nomvuzo mkhulu kadisi ngamakwala bomanisi kaloselu ufunelana umvuzo omkhulu kanti ningamagwala. Amen. Makuthethwa ngemivuzo siphakama sonke mase kuthethwa ngokulwa kulwewe ivangeli abantu bashona phansi kwetafile. Amen. Kanti isikhathi esibazalwane sokulwa kodwa hayi ngokele hayi ngecelemba hayi ngombese hayi ngesibhamu kodwa ngeqiniso. Isikhathi sokulwa ngeqiniso bazalwane. Amen. Enzimbili kuphela indlela ke singalwa ngalo ngeqiniso masingabazalwane ukulikhuluma nokuliphila. Bawukhona ongakwenziyo awulwi uligwala. Amen. Khona amagwala akwazi ukulikhuluma but mase kumele aliphile akusekho lokho. Amen. Khona amagwala athi wona ayaliphila but akafuni ukukhuluma athi nje inkambo yami niyazikhulumela. But abantu bekubona inkambo yabo bathi uyahlonipha bathi ukhulise kahle. Abathi ivangeli ukuthintileyo. Amen. Abanye uthula nowase bekuncoma bathi hey abazali bakho ngathi ngabazi indlela osiphethe ngayo isimilo sakho nawe ubhekise phansi ungasho ba nguJesu oniphilisileyo. Amen. Abanye bethu masiya kubazali bethu sitha sambiselana nento zabaphansi. Abanye bethu asibeke ukuthi kahle kahle ingqayi nguJesu. Asizenze izinto ngenxa ukuthi nguJesu. Amen. Ithi ngoma impi isashisa qina uthi ngo nazi ngilosi nazo lindele ukuthatha. Amen. Bazalwane impi isashisa enzimbini izixhobo zethu uthi sikhulume enziliphile iqiniso. Wenze i1 wayeke i1 ligwala empini. Kumele ubuyele emuva. Amen. Go back. Uzothi ufuna ukukhuluma but awuphile lapho kulencwadi izosikhulumela into enjalo kunabantu even ngoku ixesha lethu abavuthayo ku Facebook. But mase ufika uhlangana naye there's no fire. Amen. Unamalangana ku Facebook. There's flames ku Facebook. Ungaze ufuna ukumazi. Ungaze utravel sea and land ukuthi uyobona lo muntu avuthanga ngawo Facebook. Mase ufika ngumuntu othule tu. Unenhlona akwazi nokukhuluma ngevangeli. Amen. Sinalo uhlobo olunjalo oluvuthayo abantu bebekude le but ku family zayo akho kuvutha. Amen. So usimanga esasisikhulu sithethe masithetha naye umfowabhengu insizwe ekuthiwa nguphakamani ehlabelela kamnandi iziyoni ipure guardian okade kuyinto ngabele ukuphila kweguardian or something icula iziyoni icula mnandi ithi khona ingoma ethi icule emnandi le insizwe ithi thatha igama lebandla ushiya ibandla lenkosi. Amen. Isho lapho behlukana lenye ibandla ithi hayi ungalithatha igama kodwa ushiye nje ibandla. Uthi akumngenisa umuntu ezulwini igama lebandla ungeniswa nguJesu. Amen. Yenoda izothi thatha isinqumo sakho noJesu isona sokuphilisa. Isho njalo engoma le ndoda and ngelishwa wathi bese ibona ushungu lo ubhemu ebona ifahlele ngamawashi ilo mawashi isiphandla sigcwele ingalo isiphandla. Amen. I'm not disappointed kwenye insizwe ekuthiwa igroup ekuthiwa ivuma ziyoni ithi cula ngoHoly Spirit lead me now and make my life whole again. Ivuma ziyoni mase ndibukela ngigijima nje yothenga ivideo yabo original ngifuna efake yasestratweni
Ngiyothenga i-original lamadoda andibusisa. Mase ndifika hayi kahle lisiphandle. Amen. Ithini lento bazalwane? Ithi bebekwazi ukuvutha e-studio but mase kufika ku-personal life akusekho lo mlilo. They are fire breathers makune distance but mase kukufuphi akusekho lo mlilo. But more than that bazalwane kule ncwadi uJohn ebeyalela abazalwane ngento ethusayo yokuthi babiza abanye abantu ngokuthi ngabaphiki Kristu. Ubiza abashumayeli abathile uthi ngabaphiki Kristu. Uthi ngabakhohlisi. Uthi mayiqhubeka abanathixo laba bantu. Bengathixo bazalwane. Imoto yomphefumulo womuntu kanye inhliziyo yomuntu isoloke inomqhubi. Itsaka nguThixo okanye ngumtyholi. Itsaka nguThixo okanye nguSathane. Amen. UJohn bese wasixelela vele kwincwadi yakhe yokuqala ku-chapter 3 ukuthi khona abantwana bakaThixo bekhona abantu abakaSathane. Mesithi laba fundisi laba hamba boshumela abazani noThixo, it means abangobantu abakaThixo abahambisa umyalezo kaThixo abathunywanga nguThixo. Manje mhlawumbe kulabazalwane mayitsho njalo uJohn bizobethusa. Abanye kulabazayo bezothi hayi ngeke uJohn siyamazi mhlawumbe kumfundisi wethu kodwa ngoku meseyigxeka abantu thina asevani naye. Amen. Abanye bezothi hayi ngeke uJohn akasabonakala sithando meseyekwazi ukugxeka abantu ababiza ukuthi baphike uKristu. Abanye bezothi uJohn akafuni ubunye bebandla, iunity yebandla. Kanti ibandla kuthiwe ngumzimba kaKristu kulizwe lonke. uJohn may discriminator kunabantu ababeka ukuthi abazani kwanoThixo ngabaphiki Kristu akabonakalisi uthando lweBhayibheli. Mhlawumbe ezokhona kwibandla lase-Asia Minor eluJohn alibhalelayo. But even nakuyo uJohn maybe nakum njengoba bendichaza into esho ngoJohn mhlawumbe bakhona bathi hayi senzomnika i-warning umfundisi ngale message ayishumela nizohamba ngoba ngizomnika i-warning imve next Sunday ukuthi uthini because andiyifuni nalento yokugxeka abantu. Amen. Mhlawumbe abanye bave ubuhlungu makubizwa Miles Monroe, makubizwa Joel Osteen, Joyce Meyer, Todd White, Creflo Dollar, which are all false teachers. Mhlawumbe abanye bathi hayi mfundisi ngeke ngoba sogxeka abantu akulothando olungokweBhayibheli. Amen. Ndifuna ukuzobonisa ukuzoyibona abazalwane namhlanje mayivala le second letter uJohn ukuthi uyabathanda labazalwane. Akabaxwayisi ngenxa ukuthi abazonda, akabaxwayisi ngenxa ukuthi ufuna kube nenhlukane ebandleni, hayi ukuthi ufuna ukuhlukanisa umzimba kaKristu, kodwa ufuna ukugcina, ufuna ukuprotector and uyawuthanda umzimba kaKristu. Indlela ayivala ngayo usipersuade ngokusobala ukuthi ukubatshela iqiniso kusuka kuthando bazalwane. In fact, bheka uGalatians 4, uverse 16 to 20. Ubheka uGalatians 4. Again ikhona lento ukuthi umuntu mekuxelela inyani ngabe uyakuthanda na, o mekuxelela inyani ngabe uyakuzonda na. Mhlawumbe ukuthi bazantu esingazibuza ukuthi umuntu mekuxelela ukuthi wonile ingaba uyakuzonda na okanye ingaba uyakuthanda na. Because unfortunately sometimes abantu bashiya umuntu obatshela iqiniso ngenxa ukuthi abalifuni iqiniso. Bathi abanye inyani ibhlungu yakaka yahlaba. Truth hurts. And therefore would rather sihambe njengoba kusho noncwadi yaTimothy sihambe siyozifunela abazositshela ngokubatshwa kwendlebe zethu. I want ukuthi nalapha ebandleni ngaba nawe sowuhleli kanye ngeside liyi1 liside lilinde ukuyofuna abantu abazokutshela lento ufuna ukuyizwa na. Abanye mhlawumbe yanidika lento ukuthi siyanikhuza ngabantu abafundisa ubuxoki, siyaniqinisa ngoJesu oyinyani. Mhlawumbe abanye yanidika because aside sifikelele ukuthi you will prosper. Uthini umuntu mekuxela inyani? BekuPaul methetha uGalatians 4:16. Uthi hayibo ngabe sengiphenduke isitha senu na ngokunitshela iqiniso. Bakhombisa intshisekelo ngani engenabuhle, bafuna ukunahlukanisa nami ukuze nihungeke lilandele bona. Baba prophet bamanga bebefundisa ukuthi yes ikholwa kuJesu kodwa ulandele nomthetho, ngakumbe umthetho wokusoka, circumcision. These are Jews. Amen.
uthi kepha kuhle ukuba nentshisekelo ngokuhle kodwa makungabi nxa ngikhona kini kuphela bantwanyana bami enginizinzeka ngani ithini ngesizulu enginezintseka ngani uKristu aze abunjwe kini ngifisa sengathi ngabe nginani manje ukuze litshintshe iphimbo lokukhuluma kwami ngenxa yokuba ngikhathazekile kakhulu ngani amen. But uyiqaphela indlela ayibuza verse 16 uthi ngaba sengiphenduke isitha senu na ngokuthi ndinitshela iqiniso ingaba ngoku sengigumuntu ombi na ngokuthi ndinexwayise. And uJohn mayivala incwadi ku2 John ungabuya khona uyivala ekhuthaza abazalwane ukuthi even ukube exwayisa kusuka kuthando. The person okwexwayisayo nguyena ukuthanda kakhulu kunomuntu okudedelayo uyowa emgibeni eliweni. Imagine umuntu ukubhekile you are going over a cliff awuboni ublind uthule uthi andifuna ukumphoxa uyambona uhamba kamnandi kanjani andifuna ukumphoxa mbheka indlela aqiniseke ngayo uhambo lwakhe andifuna umphoxa but uyeliweni lo muntu. Bangapha bangafuna ukuphoxa abantu nxa uthi bosaba noJohn lapha evala bazalwana uzosikhuthaza ukuthi ukutshela umuntu iqiniso kusuka kuthando. Bazalwane ngisho nami ngesibindi esikhulu abantu abandakhileyo abandikhulisileyo empilweni nami babantu bebengixelela inyani. Abantu abandikhohlisileyo abakukhulisanga bathi right. Imagine udoctor othi ugula icancer athi uhambe uyotesta kuye athi udoctor uright awunankinga wena. I prefer udoctor ozothi unayo inkinga nansi solution masingene kwisurgery. Amen bazalwane. Nanku uJohn incwadi yaJohn yesibili uverse 12 no13 mayivala uthi kuningi ebenginokunilobela ngakho kodwa angithandanga ukukuloba ephepheni ngoyinki. Ngiyethemba ukuthi ukuza kwami kini ngikhulume nani bukhoma kuyokwenza ukuthokoza kwethu kuphelele. Bayakhonza kuwe abantwana bakadade wenu okhethiweyo. Amen. Sicela behlo izwi lenkosi. Baba siyakubulela Nkosi ngezwi lakho osukunxusa abantu bakho Thixo Nkosi bathatha izexwayiso kodwa babona ukuthi sisuka kuthando sisuka ukukhathala sisuka Thixo Nkosi ukukhathalela inyani ukukhathalela uJesu ukukhathalela ivangeli nokukhathalela imiphefumulo yabazalwane. Nkosi siyacela sashumayela izwi Thixo Nkosi ukuthi ulikhanyise ezihlizweni zethu nami uncede ngicacise indlela Thixo Nkosi ethembekileyo kuqiniso leli phambi kwethu nendlela ecacileyo nendlela esibindi Thixo Nkosi nendlela yomusa nothando kubantu abalaleleyo uvula inhliziyo Thixo Nkosi abazalwane besalalele bazi ukuthi Thixo Nkosi ukuthetha inyani kukuthanda ngelihle igama lomfelo wethu Yesu Kristu. Amen. Na uJohn mase ezoyivala incwadi ukukhumbula kahle ebeqale wathi uyavuya ukuthi babonile abanye behamba ngeqiniso. Wazotsho futhi ukuthi nanku kumyalelo omtsha umyalelo uthi thandanani. Wazothi futhi uthando ukuthobela uThixo. Kodwa usethusa mesefika uverse 7 kuya 11 ngokuthi uzoxwayisa ngabantu athi ngabaphiki Kristu. These are false teachers. In fact, uPaul himself uyababiza abanye kuncwadi yaTimotheo ubabiza ngamagama. Encinga abantu ababizwa ngamagama kude kuzoba ngokwamagama basekhona lapho. Omnye nguPhilegro. And then omnye even uAlexander iCopper Smith incwadi ya2 Timothy uPaul uyababiza ngamagama. Amen. Sikhona isikhathi bazalwane sokuthi abantu babizwa ngamagama because baziwa ngamagama. Ukusabe sigwegwa sithi khona umfundisi osolokethi uJesu uthe abanye abamazi kumele sithi ukuthi kunomuntu ozibiza ngomfundisi okuthiwa ngu-enigma and ungumkhohlisi omkhulu because ufundisa abantu ukuthi indlela ensindiso iya ngokomthetho hayi ngokomusa hayi ngokukholwa kuJesu hayi ukuthi uJesu ufile esiphambaneni indlela esisindisa ngayo. Sikhona abazalwane isikhewu sokuthi abantu sixwayise ngamagama. uJohn lapha bexwayisa abazalwane uthi ngabaphiki Kristu. uJohn njengomfundisi olithandayo ibandla akafuni lamkele ithefu ipoison lapha. Amen.
nazintathu at least izinto ezibonakalisayo mayivala lencwadi uJohn ukuthi injongo zakhe besingekhombi, injongo zakhe besuka kuthando hayi kunzondo, injongo zakhe bekuliqinisa ibandla hayi ukwelehlukanisa ibandla. Oqala moyibheka injongo yakhe uJohn uyayibona ukuthi ipersonal iza from ukwazana, indlela athetha ngayo iza from ukwazana nabo labazalwane. Uyayibona ku verse 12 mayisaqala. Okwesibini injongo yakhe intokozo yabo, intokozo yabo labazalwane. And then okwesithathu uJohn uyasivezela ukuthi lamabandla anobudlelwano amabandla nibazalwane soyibheka ekugqibeleni ukuthi ungabe ukhohlisekile uma ungaphuma apha eOrange Farm ucabanga ukuthi sithi kuphela emhlabeni wonke abantu ababambe ivangeli. Maninzi akhona amabandla abambe ivangeli, it's just that maninzi kakhulu abambe amanga. And amanye abambe ivangeli bazalwane akabizwa ngeOrange Farm Baptist Church, abizwa ngelinye igama. Amen. Kono Christ Church Pinetown, Christ Church Durban, kono Okathoras Bible Church o Midrand Chapel Heritage. Mahlukile bazalwane, but into efanisayo kuwe abambe isisekelo sevangeli ngokwelizwi. Lo babandla lawo bodade bethu labo. Amen. Labo singa empini nabo. So uyayiveza ukuthi akulilo nje kuphela libandla but banobudlelwano nebandla even uJohn asuka kulo. Amen. Okuveza ukuthi bazalwane uJohn kahlahla akenzela ukuhlukanisa ibandla lapho. It's not ukuthi ufuna ukuhlukanisa ibandla, bayingozi nabanye abashumele just for the sake of ukuthi thina si unique. Thina si unique, sifuna nje ukuvela ukuthi si unique ongathi thina siphakeme. No bazalwane, anyone obambelele kwivangeli kaJesu Kristu ngokwelizwi kumfowethu thina nokubizwa eliphi igama. Sizonke bazalwane. There's nothing better ngathi Orange Farm Reformed Baptist. There's nothing. Into esitsho nje thina ukuthi uJesu simthatha enjalo, asifuna ukueda, asifuna ukuseparate kwivangeli. Amen bazalwane. Kodwa ibheke indlela yokuqala ukuthi kunokuzwana okukhona phakathi kwakho uJohn nalo libandla mayivala indlela ayivala ngayo. Uthi verse 12 kuningi ebenginokulobela ngakho kodwa ngithandanga ukulobela ephepheni ngoyinki. Ukuloba ephepheni ngoyinki. Ngiyethemba ukuthi ukuza kwami ngikhulume nani bukhoma kuyokwenza ukuthokoza kwenu kuphelele. Kwezinye version zithi ukuza kwami face to face. So one of the English isho njalo ithi ukuza kwami face to face ukuzonibona. Akonelanga ukuthi ndinibhalele nje kuphela, and bekuninzi uJohn ebefuna ukubabhalela bona abazalwane. Bekuninzi indlela ayibeka ngayo, bekuninzi afuna ukubaxwayisa ngako. In fact ku1 John kuninzi akukhulumileyo ku1 John. There's a lot eseyekushilo ku1 John. In fact ku1 John seyekwabaxwayisa nokubaxwayisa ngabo abaphika Kristu. 1 John 2 verse 18. Now ku1 John 4 verse 1 ebese wabaxwayisa ngabo futhi abantu bamanga. There's a lot eseyekushilo, there's a lot ebefisa ukukusho, but uthi uJohn ebengafisa ukuzobabona face to face. Amen. There's a relationship between labazalwane. Bazalwane kuhle ukuthi siyibhalele incwadi, zonke incwadi zeBhayibheli zibhaliwe, but it's even better ukuhlangana nomuntu face to face. Kuhle ukukhuluma even ngefoni, kuhle ukukhuluma ngetext nawo wonke, but ngeke ukuqhathanise lokuhlangana face to face. Ukuhlangana face to face is more relational, kunobudlelwano, kunokuzwana ukhona masihlangana face to face okuclose than ukuhlangana nje ngeminxeba. Amen. Uyibona phi le ibheke COVID. Uthi COVID bekunzima kanjani? Sikhonza online, sibheka abantu online. Asiqhelanga thina lonto. Amen. Asiqhelanga ubukela ku screen, i-big screen uthi esontweni kodwa ubukele ku big screen. Sifuna ukuhlangana nabazalwane face to face. Amen. uJohn unobudlelwano nabazalwane. Unobudlelwano uthi bekumele kuninzi akubhalileyo. But there's more ufuna uzothetha nabo face to face. And it's amazing mesithi ufuna uzothetha nabo face to face and kuninzi ebekubhalile. It's almost as if uJohn lokho akubhalileyo akazisoli neze ngakho. Lokho akusho ngeleta angakusho noba sefikile face to face. uJohn is unlike laba bantu besithetha ngabo ama Facebook fire breathers who are quick to wage war on Facebook but are silent on their neighbors. They are silent on their friends.
They are silent with families, but they are quick mebethola platform. Obangapha abantu abangayilwela ipulpit day and night ukuthi bazoshumela lapha phambili, but ifamily yakhe akaza sheshe ngoJesu nakanye. Not uJohn obudlelana nabazalwane. Uyabathanda abazalwane uJohn. And lokho kushiloyo uzokusho noba senako. Asazi ke mase kuninzi bengakusho ukuthi ngaba uchaza ukuthi kuninzi even iwarnings ebesazoza nazo. Asazi nokuthi uzozona ukubaqinisa because zenze zombini ezinto kule ncwadi from verse 1 to verse 6 ebaqinisa ngayo ivangeli, ebaqinisa ngeqiniso, ebaqinisa ngokuhamba kuthando. Kodwa mase verse 7 to 11 sebaxwayisa about false teachers. And kumsebenzi wakhe nabani umfundisi nomzalwane ukuthi injongo yethu bazalwane ukuthi siqinise kwivangeli sikuwonishe ngamanga. Ifelibandla selingajika ukuthi Sunday after Sunday we only come to warn about amabandla. Sesenze research kumabandla angama false. Namhlanje sothetha ngeCatholic, so explain ukuthi ngamanga kanjani. Kusasa next week sothetha ngeRastafari, so explain ukuthi ngamanga kanjani. The whole year sizokuvezela abuxoki bamabandla, then asiyenze umsebenzi wethu phambi koNkulunkulu. Umsebenzi wethu wokuqala ukuqinisa kwiqiniso, then ukwexwayisa ngamanga. Useless ukwexwayisa ngamanga if asuqinisa kwiqiniso. Asikho obsessed with false teachers. We're obsessed with the gospel. If false teachers thole attention yethu ngenxa yokuthi siphazamisa igospel. Asibathanda abantu abahambisa amanga because sithanda iqiniso. It's almost like abantu abathi bona banangxaki neabortion. Then umbuzo lo muntu uyamthanda umntwana. Athi yes, uyayithanda abortion. Athi yes, sithi ke thina akwazi ukwenza okubi. Othanda umntwana uzonde abortion. Amen. Ozonda umntwana uthanda abortion. Because abortion ibulala umntwana ndithi. Injalo nokuthanda iqiniso bazalwane zihamba zombini. Ngeke uthanda iqiniso uthande namanga. uJohn uqala wabaqinisa ngeqiniso then wazobaxwayisa ngamanga, and mayiveza lapha uthi kuningi ebesazokulobela kona. It's amazing ukuthi uJohn even esazobalobela lokho ebekwasixelela kuqala ku1 John chapter 1. Khona ubudlelwane bekwathetha ngabo ku1 John chapter 1 anabo, and uyibheka ukuthi buncike kuphi lobudlelwane. There's a relationship uJohn anayo, there's a fellowship anayo nalabazalwane. U1 John chapter 1 lokho verse 3, lokho esikubonileyo sakuzwa sikhuluma ngoJesu ambize ngokuphila okunaphakade, sinishumeza khona nani, which is lo Jesu angukuphila okunaphakade, ukuba nibe nenhlanganyelo. Ibheke ngoku nibe nenhlanganyelo nathi, kepha thina sinenhlanganyelo noYise nanendodana yakhe uJesu Kristu. Sinibhalela ukuthi nibe nobudlelwano, nibe ne fellowship nathi. Kodwa uzoyibeka, there's a condition to this fellowship. It's an upward fellowship. Ubudlelwano bethu bazalwane buzoqina as much as kuqina ubudlelwano bethu obuya phezulu. Kwathamba obuya phezulu useless ngokuya kuthi. It's useless to be friends if we are not friends with God individually. Then ubuhlobo bethu bu based on what? Uthi uJohn lapha nansi na ubudlelwano, nansi inhlanganyelo esinayo noYise noBaba. uJohn has a relationship with these believers. Therefore ukuxelela kwabo inyani usuka from ukubakhathela nakuthanda. Amen. Ibalekile lento ukuthi ukhuluma iqiniso noba sisexwayiso lusuka kuthando. Yes bazalwane. Why? Because false teachers basebenzisa into esibiza esingesi ukuthi iflattery. Iflattery ukukukhukhumeza nokukuncoma ngento engekhoyo ukuze athenge iface yakho. Amen. To flatter someone. It's almost like umuntu othanda ukuncoma ngenxa yokuthi encengile. Ukuncoma kakhulu ngenxa yokuthi encengile. Uyakukhuthaza ngenxa yokuthi encengile. And this skill, some of false teachers, they have smooth tongue. Bayakuncoma, bayakuphakamisa. Some of them are quick to say, you are the champion, you are the hero, God must obey you. Now uzefukhukhumele. And then azotoda shimani lapha. It's easy ukukhohlisa abantu
vele abangasindiswanga, vele abazithandayo nawe. Uzumkhohlisa umuntu ozithandayo, mthanda even more than enezithanda ukuze umyuze azokunika lento uyifunayo. Lencwadi yabase Romans 16 indlela ayibeka ngayo methetha ama false teachers, indlela abenza ngayo. No ukhuluma iqiniso bazalwane kusuka kuthando because abaprofeti bamanga ibheka indlela abenza ngayo. 16 Romans 16 uverse 17 and 18 uthi ngiyanincenga bazalwane ukuba nibaqaphele abadala ukwahlukana nabaphazamisa imfundiso enafundiswa yona, nihlukane nabo. Separate from them, avoid them. Zikhwebule kubo. Bheka uverse 18 ngokuba abanjalo abayizo izikhonzi zenkosi yethu uKristu, kepha bakhonza isisu sabo kuthi ngamazwi ashelelayo. Look at this, the strategy of false teachers. Ngamazwi ashelelayo nathophayo badukise izinhliziyo zabangenacala. Amen. These are smooth tongue. They nabakusho ofendayo. The classic false teacher of all ends exactly from Romans 16 uJohn Austin. Akakusho okubi, akakhuza abantu ngesono, akabaxwayisa abantu ngenqumbo kaThixo, and even about the hell tsehla. No, he's a preacher of grace. Basho njalo abamdefendayo. He never warns abantu ukuthi they are going to hell, and people go to hell although they have been at his church for 20 years. To be a sad thing ufungeza apha ebandleni for 5 years, 10 years ungekazi uva iqiniso ukuthi mongakholwa you are going to hell. We are not going to be smooth bazalwane. Asuskip ezinye indawo zeBhayibheli nxa uthi sifuna abazalwane bahlale ezitulweni. Asuskip ezinye indawo sikhulume kamnandi ngezinye izinto iBhayibheli ixwayisa kuzo ngenxa uthi asifuna abazalwane balimale. If uNkulunkulu ukhulumile thina sokhuluma. Amen. Fethu uJesu qobo inkosi yakhe uJohn ku Matthew chapter 7 verse 15 uJesu uthini uthi xwayana ama false teachers, beware of false prophets. But uJesu uthi into esisimanga uthi bagqoke okwezimvu futhi siyayazi they come in sheep's clothing, but usho even something uthi they are ravenous wolves, zimpisi eziyingozi. Laba bantu abazanga ukuzodlala zimpisi eziyingozi, luthando ukunexwayisa ngabo. uJohn uyabathanda labazalwane, indlela akhuluma ngayo babantu afuna ukuhlangana nabo abaqinise even more ngento sebaqinise ngazo. But number 2, injongo yaJohn injabulo. It's not inzondo. It's not ukuthi nje ufuna isixukuxuku ebandleni, kodwa injongo yakhe intokozo. Ibheka again incwadi yesibini kaJohn. Uthi ngiyathemba ukuza kwami kini ngikhulume nani ukhoma kuyokwenza ukuthokoza kwethu kuphelele. Amen. And uyibheke indlela ayibhala ngayo lokuthokoza akathi nje okwakhe uJohn, it's not ukuthi ukuwonisha kwabo kuphampanisha yena kuphela but ukuqumbisa abazalwane. Uthi injongo ukuthi sonke sithokoze. In fact ku 1 John chapter 1 uverse 4 ebethe even the very reason yokuthi ayibhale lencwadi yintokozo yabo abazalwane. But ebedethi ipheleliswe ku 1 John chapter 1 verse 4 uthe ngakho ke siyanilobela lokhu ukuze kuphelele intokozo yenu. Akuyonzondo uJohn mebeqwayisa labazalwane baseJamano ngabaprofeti bamanga wenzela ukuthi kungabikho umuntu ozophuca intokozo yabo. Now akathethe obvious ngentokozo nje elizwe because kuyo incwadi kaJohn uJesu bekwasixelela incwadi kaJohn ukuthi intokozo lena isuka kuye uJesu. Ibheka uJohn 15 verse 11. Incwadi kaJohn 15 verse 11. uJesu bekwasixelela ngayo lentokozo. Uthi nginitshele lokhu ukuba ukuthokoza kwami kube kini. John chapter 15 verse 11. Nokuthokoza kwenu kuchichime.
No. Even uJesu mebaxwayisa, even uJohn mebaxwayisa, it's not ukuthi ufuna ukucisha injabulo kubo, kodwa ufuna iphelele. uJesu dathi ndifuna ichichime intokozo. Ayichichime intokozo makunabantu abathumela amanga. Intokozo ichichima ngenxa yevangeli. The more abazalwane beqiniswa ngoJesu weBhayibhile ophilileyo ubungcwele wafa esiphambanweni, the more naniswa ngevangeli, the more intokozo yenu ilapho. Ayikho kunqebo intokozo yenu, ayikho kuzinto zelizwe intokozo yenu isekwazini uJesu. Lenjabulo esinayo ifunyanwa ngokuza kuJesu. Lenjabulo esinayo ifunyanwa ngokuza kuJesu. Elize iyadlula ayinakho ukuthula. Lenjabulo esinayo ifunyanwa ngokuza kuJesu. Ayikho enye impompi echichimisa lenjabulo bazalwane kukwazi ivangeli ngokuJesu. Umuntu ophikisa ivangeli ukuphuca injabulo, ukunika ifake. Injabulo encike kwizimo nemeko nama-circumstances, umayemo obuphila. Injabulo namhlanje khona kusasa ayikho. Lo muntu lo akakuthandi okuxela amanga. That's what we're trying to say bazalwane. Umuntu okutshela iqiniso nguyena akuthandayo because ufuna injabulo yakho ichichime incike kumsebenzi kaJesu. Injabulo encike kumsebenzi kaJesu akekho umuntu ongayiphuca. The work has been done. Injabulo encike kwixabiso libhatalwe nguJesu akekho umuntu ongayiphuca. The price has been paid. Injabulo encike kwivangeli kaJesu akekho umuntu ongayiphuca because isono sesihlawuliwe. Siyakwazi ukuma kuThixo ngobungcwele bukaJesu. Nebekukhohlisa ngoJesu uzomangani phambi kaNkulunkulu. Nebekukhohlisa ngoJesu umthwalo wezono zakho ususwe ngani? How can you be happy when you are still in your sins? Zingakasuswa izono zakho. Ujabula njani unembeze kuhlupha ukuthi wena you are going to hell because ukazi kuJesu. No, for uJohn kumele bexwayise ngabantu abaphikisa nemfundiso kaKristu because injabulo yomzalwane incike kwivangeli and ivangeli ngokwelizwi. Ngakubhalayo thala imputsa thepho yaka ngihlari ithemba lomzalwane nguJesu. Injabulo yomzalwane nguJesu. Mebe uvimba ivangeli bakuvimba even ukusindiswa. Elimongasindiswanga awunayo umoya ongcwele. Isithelo sikamoya ongcwele kuGalatians 5 love, peace and joy. Ngakusifumana. You can get a counterfeit joy. Upretend ngathi ku right, but when you are alone at night, you know awuvuyanga. Kulizwe lethu apho sekugcwele ingxoxo ze mental illness. Mental illness, I have a mental illness. No, what's the problem there? Abanayo lenjabulo because lenjabulo ifunyanwa ngokuza kuJesu kuphela. Ipilisi ziyakunika nje temporary sensation yemizwa but azikwazi ukunika lenjabulo efumana uJesu kuphela. Injongo kaJohn ukwexwayisa abazalwane is love because ufuna intokozo yabo ichichime. So njalo ingoma ethi there is no other way to be happy in Jesus than to do what bazalwane, than to trust and obey. Ayikho enye indlela yokuthokoza enkosini than ukwazi iqiniso uhambe ngalo iqiniso ubalekela amanga. False teachers bazophuca intokozo yabantwana benkosi. Abantu benkosi base bephuca intokozo abasakwazi ukucula njengale ngoma ithi ehlengiwe oyeka intokozo ulimi lungephimiseli lokho engikuzwayo enhlizweni kumnandi igcwele inhliziyo azothi chorus hlengiwe. That's why I'm joyful. Jesus has paid the price. That's where my joy comes from.
If intokozo yakho does not come from umsebenzi kaJesu owenzileyo esiphambanweni, then mzalwane wami, you will fall for every false teacher that comes. No, for John, uyalithanda libandla. Ulibhalela ukuthi azi ukuthi lifuna intokozo yalo, nentokozo yakhe ipheleliswe. Nathi bazalwane, when we warn about these teachers, it's not because siyabazonda abantu, asibazondi, but baphethe poison, and siyanikhathalela ukuthi ungaginyi poison, uqala ukuthi ugile ipilisi, because izokubulala ekugqibeleni. This is about eternity, bazalwane. Akuyo joke indaba evangeli. It's not a joke, bazalwane. Singaphikisana ngezinye izinto, but asikwazi ukuphikisana nevangeli because umuntu ukuthi uyezogweni okanye uyezulwini kudetermine ubudlelwano bakhe nevangeli. But even more specifically, kudetermine ubudlelwano bakhe noJesu Kristu. If ke ngoku kwa uJesu lo umnikiweyo akunguye lo eBhayibhile unikezwe iphone call. Unikezwe imoto enebhodi ye-Mercedes Benz. Mase ujonga phakathi engine akuyo ye-Mercedes Benz. Mhlambe ye-Ciron leya yami. Amen. Eyashe limhlophe. But ngaphandle ibhaliwe ukuthi na nebrand ye-Mercedes Benz. Mase usujonga phakathi engine akuyo ye-Mercedes Benz. These are the people abafika besithi bezela uKristu kodwa mase ulalelisisa anguye uKristu eBhayibheli. Manje uJohn ifubhalela intokozo yabo into endimangazayo ke mina ukuthi how come abanye bethu bebethokoza kodwa sithola amanga. How come abanye bethu bebesithi oh amen kodwa umuntu eshumayela amanga. How come abanye bethu bebephakamisa isandla kodwa indoda iphikisa uYesu uqobo. Well, maybe it's because intokozo yethu ibingancikanga kwivangeli. Makulula ukuthi indoda siyinike amen kodwa iphikisa uJesu kusho ukuthi intokozo yethu ayincikanga kwivangeli. Number 3 sesivala. Lo John bazalwana akayenzi lento ngenxa yenhloso nje embi. Akananhloso embi uJohn. Bebabhalela abazalwane ubhalela intokozo yabo. Uyafuna ukuthi labazalwane bathokoze. And uyiqaphela mebabhala for intokozo yabo, it means akabhaleli for impakamo, akaziphakamisi phambi kwabo, akazenzi any great bishop uJohn. No, ufuna intokozo yabo ipheleliswe labazalwane. Akazondi this antichrist as such ukuthi abazonda just because mhlawumbe bawenzela something bamtshonjela something or bathini or iministry yabo zinkulu. That's why uJohn mhlawumbe unomona iministry yabo zinkulu. No, uJohn ukhathela abazalwane intokozo yabo. Nathi bazalwane, we warn you for your own sake. You will go to hell if ufundiswa ngoJesu ongekho ngcwele, ongaphilanga ubungcwele, ongafika esiphambanweni efela izono zabantu, ongavuwanga usuku lwesithathu ohlanga ngasekunene saNkulunkulu, ongazubuya emva kokwazi uthatha ibandla lakhe. If awufundiswa ngaye lo Jesu, you are going to hell. There is no other Jesus ongamthola ongakwazi ukusindisa. If awufundiswa ngoJesu, who's the only way, the truth and the life, engekho ongaya kubawo ngaphandle kokuya kuYesu. If awufundiswa lowo, ayikho indlela yokwezulwini. If ufundiswa ngoJesu onguSanta Claus onikana nje nama present abantu, cars, promotion, families, marriage, success, if ufundiswa ngalo Jesu iBhayibheli ngamfundisanga, you will not go to heaven. You can get a promotion lapho, but you will not go to heaven. The only way to heaven is through the biblical Jesus who dies on that cross. Insinso yethu ayithengwanga ngemali nesiliva. Uthi umpostoli uPeter ku1 Peter chapter 1 sithengwe ngegazi the price enqabileyo, precious blood of Jesus Christ we have been bought. Ncwadi yezenzo chapter 20 Paul methetha ngama leaders ase-Ephesus uthi jongani ibandla niliqaphele ibandla niziqaphele nani ngokuthi lithengwe ngegazi lika Jesu. No bazalwane ubhalela intokozo yabo. But number 3 iqaphele indlela ayithetha verse 13 ukuthi bayakhonza kuwo abantwana bakadadewenu okhethiweyo. Ngakho besitsho bazalwane sithi ngendlela athetha ngayo ubuye ngathi uthetha ngebandla. uJohn sitshilo wasekuqaleni nangoku ufakazi obuninzi ukuthi ingathi uthetha ngebandla not just nje ngosisi because qaphela indlela ayibeka ngayo uthi abantwana bakadadewenu
okhethiweyo. Amen. If bangathethe ngebandla kuzochaza mhlawumbe uthetha ngosisi, ubhale nosisi nabantu abakhe, and uthi lo sisi unosisi naye, and lo sisi lo unabantwana, and lo sisi lo ukhethiwe. Amen. Ngakho solo ukuthi ebethetha ngebandla, and methetha ebandla chaza ukuthi there is another local church ebingelele labazalwane. Amen. Ngamanye amazwi uJohn uyacknowledge ukuthi ibandla likhona nelinye elinye ethi liyabuliswa, and ibheke indlela ayichaza ngayo uthi elikhethiweyo. Bheka uverse 1 ebeyichaza elabhala kulo ukuthi kuyo wesifazane okhethiweyo. Amen. Is the chosen, is the set apart, abantu abakhethwe nguThixo uqobo. Amen. And bazalwane siyakholwa ukuthi bakulo lonke ihlabathi abantu abakhethwe nguThixo, abasindisiweyo, abakholwa kwivangeli, and eminyango igama lingabhalwa igama elihlukileyo. Abanye ngabathole Assemblies of God. Angona unfortunately nayo seyivumela isimanje manje, seyivumela ukushintsha for isimanje manje. But ungabathola abantu abathi uJesu inkosi nomsindisi. Abanye ungabathola even emakhaya abazalwane bengafundanga into ezininzi kodwa besazi ukuthi uJesu ngumsindisi. Abanye ungabathola ogogo emakhaya abangazi zonke lezo zoyinigma nobani, bazi nje ukuthi uJesu othethelela izono zami. There are believers all over the world. Akusithi sodwa no John uyabaqinisa ukuthi banikhonza banibingelela naba abanye abantu abenkosi. uJohn akazama ukwenza iculti bazalwane. Iculti ibandla elisihlukanisayo, khona ibandla elidumileyo kuthiwa ibandla likamoya, ibandla elingakwazi nokuhambelana namanye abandla even eshumela iqiniso. Bazalwane siyo lonto thina. Ngakho ngicela ukubona abafundisi abahlukileyo even lapho eDavidton bafika abafundisi bezoshumela iqiniso. Asina monopoly ukuthi sithi sodwa baneqiniso. Once sifikele lapho uqaphele mase sithi sodwa emhlabeni abaphethe iqiniso. No bazalwane, maninzi amabandla enkosi. Maninzi futhi siyathokoza ngalokho. Asifuni kube sithi sodwa. Siyathokoza ngamabandla abambe iqiniso nevangeli kaJesu Kristu. uJohn akabhalele bazalwane futhi ngenjongo yokuye division la, akafuna ukuhlukanisa amabandla. But enye division ibalulekile bazalwane. Khona division edingakalayo. Amen. Khona ukwahlukana okudingakalayo. Incwadi ya 1 Corinthians chapter 11 verse 18 and 19 ithi isho njalo. If ubhala phansi 1 Corinthians 11 verse 18 and 19 isho njalo ithi ndiyeva ukuthi kunokwahlukana phakathi kwenu, futhi ke ndiyakukholwa ngenxa yokuthi kuyadingakala ukwahlukana ukuze kubonakale abaqotho. Sometimes kuyadingakala ukhethwe amasi, ukhethwe iphele emasini bazalwane, ukuze kubonakala ukuthi obani ababamba iqiniso. Masingalikhethi bazalwane, singakwazi ukuhlukanisa, sizohamba sithi sihamba into eyi-1 kanti sihamba nomuntu ophika uJesu lo simengayo. But ke ngoku simvulele amasango ngokuthi thina sihlanganyela naye ukuthi angene kwezinye indawo ngegama lethu kodwa phethe enye ivangeli. Ngenxa ukuthi asifuna ukuhlukana. No bazalwane, uyadingakala khona apho kudingakala khona, but uJohn injongo yakhe is not ukuqhekeza ibandla libambe ivangeli. It's not ukuba ngama lone ranger ukuthi nje sihamba sodwa thina. Amen bazalwane. And into obudlelwana phakathi kwamabandla, indlela ayithetha ngathi bayakhonza abantu abadadewenu okhethiweyo. Buhle obudlelwana phakathi kwamabandla bazalwane, because it may be ukuthi sometimes ningayocela eCathoras ukuthi baba uMike akuzosiza sidile nenye issue la ebandleni. Mhlawumbe issue ngomfundisi. You can ask another sister church enazi ukuthi bambe ilizwi ukuthi come and assist us. Let's partner, give us wisdom kule ndawo. Buhle ubudlelwano bamabandla abambe iqiniso. uJohn maybe uthakhethiweyo. Amen. Kuverse 13 na kuverse 1. Sizama ukuthini bazalwane? Sizama ukuthi ukukhuluma iqiniso akuyonzondo kodwa luthando. Ukukhuluma iqiniso akuyonzondo kodwa luthando.
Ukwexwayisa abazalwane ngobungozi bokwamkela isifundiso esingahambiselani noJesu Kristu kuluthando. Nathi when we warn you, when uJesu in Matthew 7 verse 15 warns his own disciples about false teachers, when Paul in Philippians 3 warns ibandla laseFilipi in tears esithi ndikhala inyembezi ndinexwayisa ngezitha zesiphambano, it comes from love. Incwadi yezenzo chapter 20 uthatha uPaul day and night andiphezanga ukunexwayisa ngabantu abazofundisa amanga, because bende ndikhala inyembezi ndiniqinisa ndinifundisa ngayo yonke intando kaThixo. Ayigazi lenu alikho kum kuba ndinazisile inyani. Perhaps nathi singasho bazalwane, you've been warned, and you've been warned out of love. Abanye benu nizodukiswa ngokunxa uthi niyathanda. Nodukiswa ngenxa uthi benivele nifuna okubatshwa zinhliziyo zenu. You will go to false teachers because vele ubungancikanga kwivangeli, you actually loved lento bayimeleyo. Because phakathi kwethu sometimes kunama secret false teacher lovers. Akhona angenangxaki na ivangeli kodwa awunokungcamla kwisifundiso samanga. Esikushoyo thina ukuthi you've been warned, and you've been warned out of love. Luthando bazalwane, uJohn ubawonisha uthando. There's a personal relationship nabazalwane. Ubawonisha for injongo, intokozo yabo. And uyababonisa ukuthi it's not injongo ekwahlukanisa ibandla. Ibandla liyathanda uJohn ukuthi liqhubeke liphile because inhloko yalo nguJesu. Lithengiwe ibandla ngegazi lakhe. Amen. Sinivala ndifunda again uGalatians 4 verse 16. Umbuzo mhlawumbe ungahlala emile nakuthi kumile kwelibandla lakho uJohn uyalibonisa ukuthi there's a relationship indlela ayivala ngayo lelibandla. Uthi uPaul njengoba sikisafunda ngaba sengiphenduke isitha senu na ngokunitshela iqiniso. Ikaba kisirasaluna na after ngelizwe senete. Kama mazi siqhathwa iqiniso na. Oh, it's a sad thing bazawuthi singahlukaniswa iqiniso. Uhlukana nathi nxa uthi besikubonisa iBhayibheli. Ndiyayiva ukuthi ke awuvumelani sikhulume amanga asifundisa kahle iBhayibheli, but ukuthi usishiye ngenxa ukuthi besikubonisa iqiniso. Paul yabuza ngaba siqhathwa leqiniso na. Ngaba sesizithana ngenxa yeqiniso. Well, if you answer yes lapho, I'm sure Paul naye bezosho ethi ayike malisiqhathe iqiniso. Amen. Masilime etsheni. Amen. Why? Because asizuhoxa kulo. Asizubuya umva kulo. Iqiniso bazalwane solikhuluma ekseni, emini, emalanga. Solikhuluma Monday, silikhuluma Sunday. uJesu inkosi nomsindisi yena kuphela. Ayikho indlela yokuyezulwini ngaphandle kokukholwa kuJesu kuphela. Full stop. Imali ayithengi insindiso, isuccess ayithengi insindiso, insikelelo nepromotion azithengi insindiso. That's false teaching. The only way to go to heaven is to trust in Jesus Christ alone. So you show namhlanje, sisho next year, sisho 10 years to come. If we into esikhathayo, then mayisiqhathe impela. Cela sikhuleke baba. Siyabonga izwi lakho, sibonga Thixo Nkosi uthando lwakho, sibonga ukuthi uJohn umfundisi welibandla Nkosi indlela alithanda ngayo ukuthi ngeke alifihlele Thixo Nkosi iqiniso, kodwa Thixo Nkosi nathi sincede sizwane ngeqiniso. Ubudlelwano bethu buncike, ubudlelwano bethu nawe somandla. Isisekelo sobudlelwano bethu beyivangeli kaJesu Kristu owafayo, owaphilayo kungcwele, owavukayo emva kwensuku ezintathu, owahlawula ityala elikhulu elingaka lesono. Umthwalo wethu esono wasuswayo wasinika ukulunga kwakhe. Somanje siyambonga ngaye uJesu. Intokozo yethu ikuye umhlengi wethu. Ngelihle igama lomfeli wethu Yesu Kristu. Amen.
Siyabonga bazalwane.